Yes, bakunzi ba Kigali News rero kanonye mbifurize kugoma kugubwa neza, guhirwa mu byo mukora byose. Birumvikana ni amakuru agezweho nanone turagarutse kugira ngo tubapuditinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Gatanu kuri gatanu rero nizere ko turi kumwe tugiye kuba by'umwihariko tuganira byinshi bigiye bitandukanye. Sindi butinde ndakubita mbangura. Turaza guhera mu bice by'umwihariko by'iminembwe turebere hamwe ikindi gitero mu kanya gato gashize kigabwe Poezel. Turaza kuba turebera hamwe uko bigenze ndetse n'uburyo gisubijwe inyuma mu buryo bwihuse cyane. Tuze kugaruka gato ku makuru arimo aturuka mu bice bya hano by'umwihariko muri teritwari ya Fizi. Turebere hamwe ibitero bikomeye cyane byongeye kugabwa ahitwa Mukobora. Turaza kuba hose tugenda dukomeza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye tubiva imuzi n'imuzingo. Si ibyo gusa kandi nyamuneka muraza kunyibira durebere hamwe amakuru menshi agiye atandukanye harebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Ariko kandi mbere yo kugira ngo by'umwihariko amakuru tuyinjiremo munyemere mbanze nisuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi ndetse na South Africa. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima kuko bari hirya no hino by'umwihariko muri Afurika. Ni benshi cyane rero badukurikira by'umwihariko tubaye ikaze. Si ibyo gusa kandi nyamuneka turaza kuba tugarukaho, muraza no kunyibira turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda aturuka mu bice bya hano by'umwihariko muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Turaza kuba dukomoza ku makuru arimo agenda haturuka. Si ibyo gusa kandi turaza no gusimbukira mu bindi bice bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze gatanu kuri gatanu. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye. Nizere ko turi kumwe turaza kuba tubyinjiranamo mu buryo bwihuse cyane, ariko kandi muraza kunyemera turerebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda aturuka mu bice byariya rwose muri teritwari by'umwihariko ya Warikale. Hari amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi turaza gukomozaho. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Turaza kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo. Nizere ko muri tayari turi kumwe mu buryo navuga ko bukomeye cyane. Mbibutsa ko turi ku itariki by'umwihariko turi ku itariki rwose nyamuneka ya 17 z'ukwa mbere 2026. Akaba n'ubundi nk'ibisanzwe amakuru agezweho, ariko kandi nanone ku rundi ruhande n'iyongerwa ry'abasirikare by'umwihariko hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byamaze kugenda byiyongera. Ibi rero bikaba binagaragaza yuko isaha ku isaha nyamuneka ivumbi rishobora kuza gutumuka. Ibi bikaba bigaragaza yuko urugamba ushobora kuza by'umwihariko gufata indi ntera mu buryo navuga ko budasanzwe. Turaza kuba byose rero tugenda tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo gatanu kuri gatanu tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Mu kanya gato rero by'umwihariko ahangaha ku mupaka nyamuneka harimo hiyongera rwose icyitwa ingabo. Izi ngabo rero ngo zikaba ari iz'Abarundi. Abasesenguzi n'abakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuze yuko rwose ngo mu gihe ibi bintu byaba bikomeje gutya ngo bishoboka neza gatanu kuri gatanu kuba rwose igihugu cy'u Burundi gishobora kuba igihugu gishobora kuza kwisanga mu bibazo bikomeye cyane. Impamvu babwira nti igihugu cy'u Burundi gishobora kuza kwisanga mu bibazo bikomeye cyane, hari buze kubaho by'umwihariko kuba rwose nyamuneka hari bube ikijyanye no kuba bashobora kuza gukoresha uyu mupaka Katumba n'ubundi bagaruka hano mu bice by'umujyi wa Uvira mu gihe imiryango mpuzamahanga twari dusanzwe tuzi yuko ihari ariyo iri kuhagenzura. Ibi rero bikaba byateza ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko ku mirongo imbere ku rugamba. Tukaba twabona igisirikare cya 23 mu gihe cyamenya neza yuko umujyi wa Uvira wamaze kongera kwinjirwa by'umwihariko nabo bawugarukamo by'umwihariko kugira ngo baze guhangana n'uwaba wagerageje kugira gute kwinjira muri uyu mujyi
wa Uvira. Ibyo rero nibyo birimo biragenda bigaragara ndetse binatangazwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ubona yuko isaha ku isaha ibintu bishobora kuza gukomeza guhindura isura muri rusange. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara, nyamuneka munyemerere mbabwire yuko nk'ubu tuvugana AFC M23 ikomeje gushimangira ko igomba gukora buri kimwe cyose, ubutumwa bwose yagenda ihabwa ndetse n'amakuru ifite ikabigaragariza isi yose, uburyo abaturage bahohoterwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mujyi wa Goma, ubuyobozi bw'intara y'Kivu y'Amajyaruguru bukomeje gukora amanama agiye atandukanye n'abantu batandukanye bafite ijambo n'uruhare mu mibereho y'imiryango igiye itandukanye idasanzwe, ndetse kandi bagakora isesengura ryimbitse ku bibazo bya politike igamije gushimangira indangagaciro z'ubwiyunge, ubumwe ndetse n'iterambere ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri ibyo biganiro rero abayobozi ba AFC M23 bongeye gushimangira ku mugaragaro icyemezo cyabo kidakuka cyo gukomeza urugamba, bakagaragaza intego yabo ari guhagarara impinduka zifatika mu miyoborere y'igihugu ndetse n'iby'umutekano. Umuhuzabikorwa rero mu bya gisirikare akaba n'umugaba mukuru w'ingabo AFC M23 bamwita General Major Sultan Makenga, yagaragaje ko urugamba rukomeje kandi rutazigera ruteshuka ku murongo warwo. Yanashimiye by'umwihariko abaturage ku bwitange n'ubufatanye bukomeje kugenda bugaragazwa kuva mu ntangiriro z'uru rugamba, by'umwihariko rwatangira kugera na n'ubu. Amakuru rero atariho ivumbi, General Makenga yibukije ko umutekano ari inshingano ry'iterambere rirambye, ashimangira ko nubwo umutekano usesuye utaragerwaho mu buryo bwuzuye, hari intambwe igaragaza maze gufatwa bitewe n'ubufatanye bw'abaturage n'imbaraga ziri mu rugamba. Yasabye abaturage gukomeza kuba maso, gukomeza gufatanya no kurinda ibyo bamaze kugeraho kugira ngo intego y'umutekano usesuye uzagerweho mu buryo burambuye. Ahamagariye kandi abanyekongo bakiri mu mitwe yitwaje intwaro, abibutsa ko abenshi bari gukoreshwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu nyungu za politike zidaha agaciro imibereho y'abasabye kwisubiraho, bafatanye na RLC igisirikare cy'impinduramatwara kigendera ku murongo kugira ngo disipurine n'indangagaciro zubahirizwe ku baturage ndetse no guhita n'amahitamo yo gusubira mu buzima busanzwe bwa gisivili. Ubutumwa rero bwatangajwe by'umwihariko na M23, ariko kandi bunatangarizwa i Goma. Rero ibintu kugeza n'aya masaha bikaba bigikomeje kugenda bihindura isura ku mirongo y'imbere ku rugamba. Imirwano yo iracyakomeje mu buryo navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR, zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza magingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro
agaciro amasezerano y'i Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano y'i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano y'i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Victor urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe. Guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe, icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu
mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake bwo kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyawo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeragaho nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamune kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyimira nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo. Ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero ikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tubapudetinga. Gusa binumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane,
by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko bohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye i Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga. Umuyobozi